بلبنرین هجاد مراسم شهید صالح مسلم در نتنه خلکی باشاری کوبانه لی شاندین کو جهریمات جزیره و هر وهاج باشوری کردستانی جباکوری کردستانی هاتین د مراسم دا آماده بون به تایبتی پیشنگ سیاستمدارین کردین کو د مراسم دا آماده بون تکیلدارین تکوشینا دور و دریش یا شهید صالح مسلم آخافتن کرن به تایبتی هم شانده باکوری کردستانی هم باشور و هم جی فرمانداری گشتی قصد مازن عبدی به آوه که کرد و کرمانجیم تکوشینا کو دوزا شهید صالح مسلم یا جبو گلی کرد پیک آنیم جبو هم کسین کل گورستانی و هم جبو رای گشتی گلی کرد راوه کرن. سر ریاوال شهید صالح مسلم صاحب من باکور سلاو گلی کرد ورانید سرساقی وراد خوازه گلی آمده دبه سر تصاب کوبانی سر تصاب روجاوا اول نیجا اول صالح diplomatik mezun bu. Siyaset mederek mezun bu. Evveli salih şoreşkerek mezun bu. Emre ku boy geli Kürt, boy nasnama uya, boy mafi uya da. Evveli salih Müslüm, boy malbata ku, boy zari xabat nekir, boy kobani, boy rojava xabat kir. Evvel şehid emeği mezunu. Boy geldi Bakır, Orhan Doğan Çiğ'e, Mehmet Sincar Çiğ'e, Salih Müslümci eve. Salih Müslüm şehidi geldi Kürdü. Bareki gran diketi sermeleme. Gerek ki em Kayala Salih, evveli Salih Müslüm binin şune. Edbim, hiviye ve mazın, Riyaku, hevale Salih Müslüm Bekir ve biber riya azadiye edbah esta ve silav dikim hab ve hamez dikim 100 sal ve bihivi ki mazın ve barami ki mazın ve meani hatta ve roje em hatine ketine tengasi ki usakı yani azad biji yanci eme katleji ciber bi em bu xwe bawer bin em bi zarokê xwe bawer bin em bi ciwanê xwe bawer bin edbim hevalê salih herî dawî ez û te ji welatekî heta welatê de çûbûn em ji Fransa heta Belçîqa çûbûn lingê te werimî bûn te hin nedan nedistin lê te digobira yek deqekî me vala derbas nebe Rojava rizgar bû û bereketî Kurdan carekî tir li Başûr û Bakur û Rojhilat ve yeketî Kurdan li hemû welatan li diaspora twanîman pêkeve bi yekrîzî em careş azmûnê Rojava rizgar bikin. Ve ola şahide Bürokama asiyasiyat hamdan bu. Peşenge gibi bu, anacı bu, şehide doza gene Kürt Rojava'yı kırsın. Ciddi şubatı gurba. Anketin merhale kinu. Hin mücadele kupay korin hane. Vakti mende zanın mücadele me asiran. İna bari me şehit in cenaze wan hane. Divar rojin peşim hata. Bari Nevruz'da bu mücadele kunhat taraf edin bir psikolojik pek bine. Kuşbari me gerek bakarım. Kuşbari Afrin'de liselik ani. Ve kuşbari Ahmet Ekriye. Ve mücadele fazil khazin avcı merra pek vacib olan ve meşahat serbi asasi devam bitir. Karba çillehindir em dibêjin winçê şehnazîne cêrêz girtirêne em ve êşa xwe bi me re para vekir em jî êşa xwe baxşîşî we